Oke Lur, nganter lagi wes. Hari ini Kamis ya. Tanggal berapa? 3 Juni. 5 kok 3. Tanggal 5. Nanti malam takbir. Tetap di lokasi sawah Lur. Oh, sawah. Karo bocil melu. Lah sawah kan. Sawah oasis. Wong-wongin gawe nih kontrol sawah ya. Kupluk gini le? Hah? Kupluk gini nang? Hah? Kupluk. Tuh. Lewat tebu-tebu. Tapi ora apa-apa. Kalau ya cek butuh apa? Iki senengane direpot nih malah. Nek gak repot malah bingung. Ya, sing butuh huruf ndang WA komen kolom komentar.